Dumelang batho ba ka ba go rata ke Modimo. La bona lehono ke le laetša buku ya Justine ya May. So anyone a lego interested go ba distributor a nyakang go joina ang WhatsApp ya nyakang go placer order ang WhatsApp le yena, then re bolele a mpotse gore o kganyogang keng se mo kgahlileng ka gare ga buku ya rona ya May. Nka thaba ga kudu batho ba ka ge le ka support-a la order di-order tsa lena, then a ke go fa order ya gago o mfa